Dobro jutro svima. Hvala što ste se odazvali na ovo radno predavanje. Vjerujem da vam nije bilo lagano ustati se. Ipak je to 2 dana partijanja. Nadam se da će vam biti zanimljivo. Moje ime je Tomislav Hlupić. Dolazim iz poslovne inteligencije gdje imam ulogu konzultanta i ovo predavanje držat ću sa kolegicom Majom Franješ, također konzultanticom u poslovnoj inteligenciji. Dakle, danas ćemo imati kratki uvod o kockama koje su dio Analysis Servicesa, koji je tako dio BI stacka u Microsoftu. Proći ćemo kroz modele u Analysis Servicesu, gdje ćemo opisati svaki model sa njegovim prednostima i karakteristikama. Proći ćemo kroz te iste modele u korištenju u oblaku. I na kraju prikazat ćemo vam demo korištenja jednog i drugog modela, načine kako se pristupi svakome od njih i kako ih deployamo u cloud. Prvenstveno, što je Analysis Services? Analysis Services je alat u SQL serveru. Dolazi u Enterprise Editionu SQL servera i dolazi sa podrškom za OLAP. OLAP je jedna struktura koja postoji već dulje vrijeme, dok je Microsoft Analysis Services to dignuo na jednu dosta visoku razinu, gdje istovremeno ima podršku za sva 3 pristupa OLAP-u, znači multidimensional OLAP, relacijski OLAP i hibridni OLAP koji spaja 2 prethodna modela, te in-memory mogućnost koji koristi tabular model. Osim toga, Analysis Service dolazi sa podrškom za data mining, što je ponovno korištenje u neke data science svrhe. Čemu služi Analysis Services i kocke? Njegova najveća svrha je da pripremimo podatke za prikaz prema poslovnim korisnicima koji dobiju strukturu tih podataka na način da ih mogu iskoristiti za izvještavanje, da ih mogu koristiti između svojih odjela, gdje svaki odjel dobiva zasebnu strukturu koju zatim prenosi u izvještaje. To su izvještaje koje možemo stvoriti kroz razne alate, kao što je Power BI i kao što je Reporting Services. Možemo dalje krenuti. Znači, sljedeći neki dio je ove prezentacije pozicionirati Analysis Services u cijelu BI arhitekturu. Na ovom slajdu se vidi nekakva standardna arhitektura BI-a. Kao što vidimo, na početku imamo neke izvore podataka. To su transakcijske baze, raznih ERP-ova, CRM sustava, kompanija, te je ideja da se sve te baze, svi ti sustavi u konačnici integriraju. Jedna od, naravno, benefita Power BI-a, BI-a je i to da se ti prati povijest promjena unutar tih samih sustava. Da bi se svi ti podaci integrirali i stvorili, prebacili u skladište podataka, znači postoji ovaj integracijski sloj. U Microsoft tehnologiji postoji, znači, Integration Services koji dolazi zajedno sa SQL serverom i Data Factory. Znači, to su 2 integracijska alata unutar Microsoft tehnologije koja služe za integraciju svih, znači, transakcijskih izvora i prebacivanje u konačno skladište podataka. Nakon toga nam dolazi skladište podataka koja je u principu jedna struktura koja nam omogućava integraciju, znači, svih tih izvora podataka, kao i praćenje, znači, povijesti izmjena. Nakon toga imamo, znači, Analysis Services. Analysis Services, kao što ćete vidjeti, postoje 2 verzije, multidimenzionalni i tabular dio. I on zapravo služi da bi se podaci koji su u skladištu podataka još dodatno pripremili i omogućili korisnicima jednostavniji i lakši pristup samih tih podataka. Nakon te strukture kocaka dolazi nam, znači, analiza tih podataka. Analizu podataka naravno radimo kroz razne analitičke alate poput Power BI-a, Excela ili nekog reporting servisa. Nakon toga
Znači, sada ćemo proći Analyze Services modele. Imamo multidimenzionalni i tabular model. Sad ćemo nekoliko sljedećih slajdova napraviti neku usporedbu i pregled jednog i drugog modela. Znači, prvo ćemo predstaviti multidimenzijski model. To su popularne kocke. Zašto su nazvane kocke? Najčešće su bile korištene 3 dimenzije, tako da je struktura, kada se ona spojila, podsjećala na kocku. No to naravno ne mora biti slučaj. Sve češće i češće nalazimo na više dimenzijske modele gdje spajamo razne dimenzije iz skladišta podataka u jedan zasebni model i možemo kroz njih raditi operacije kao što su roll up, drill through, drill down, i slice i dice. Prednost toga je što procesiramo objekte u zasebnoj bazi, čime rasterećujemo skladište podataka od čestih upita i ti podaci se isprocesiraju jednom kada se pusti u proces samog procesiranja, gdje se zatim obave razne operacije nad njima, poput najčešće korištenih agregacija, i to omogućuje kasnije brze upite na tim podacima koji imaju jako kratko vrijeme odgovora. Znači možete dobiti praktički real time izvještavanje nad svojim podacima. Dalje sa tabular modelom i neke karakteristike tabular modela. Znači tabular model, on je relacijski orijentiran Analyze Services alat, gdje postoje tablice i radimo relacije među njima. Postoje dva načina rada tabular modela. Imamo in memory, koji izvorni sustav i podatke iz izvornog sustava povuče sebi u memoriju. Te imamo direct query, kojem je ideja da ne povlači podatke u svoj sustav, nego direktno izvršava upite nad izvornim sustavima. Jedan od jezik koji se koristi prilikom DAX-a je DAX, prilikom izrade tabulara je DAX, i on nam upravo služi za izradu nekih dodatnih kalkulacija i određivanje nekih dodatnih mjera unutar samog tabulara. Također jedna od karakteristika tabular modela je row level security, što nam dodatno omogućava neku sigurnost i samo određivanje pristupa podacima. Većina modela, odnosno ova modela koristi veliki broj zajedničkih značajki. Te značajke su odlika Analysis Servicesa, tako da imate izvedene mjere, imate neke semi-aditivne mjere koje su odlika skladišta podataka gdje se kasnije prenose u Analysis Services modele, imate KPI model, znači zatim često korištene hijerarhije, parent-child hijerarhije, korisnički definirane hijerarhije, particije unutar kocaka i tabular modela, perspektive, prijevodi kada trebate koristiti te modele u višejezičnom okruženju poput velikih enterprise sustava, distinct count, pomoću kojeg se može prebrojiti broj distinct zapisa, drill through. Drill through se izvodi kroz DAX u tabular modelu, povezane objekte, znači možete više objekata u modelima prenositi, i many-to-many veze, jer valja istaknuti da su u tabular modelu one izvedene na specifičan bidirectional način. I naravno postoje razlike između dva modela. Tabular model ima izračunate stupce i izračunate tablice, što je glavna odlika načina rada tabulara, pošto vi koristite dvodimenzionalni model koji vam je dosta poznat iz primjerice Excela ili relacijskih baza podataka, dok multidimenzionalni model posjeduje puno više karakteristika koje ne dolaze u samom tabularu. To su, na primjer, agregacije, koje su dosta često korištene i
odnose se na mjere iz činjeničnih tablica u skladištima koje zatim postavite u agregirane vrijednosti i nad njima možete vršiti operacije. Prilagođena roll-up akcija, korisnički definirane akcije, zadane članove unutar objekata, imenovane skupove podataka, te write back funkcija koja je dosta važna kod multidimenzionalnog modela, tabular model je nema. Kada ćemo koristiti multidimensional model? Prvenstveno kada su nam bitne performanse rada. Multidimensional model ima jako zahtjevno procesiranje, ali nakon procesiranja vi te podatke dobivate direktno podložne ad hoc upitima koje će se brzo izvršiti, koje možete mijenjati parametre tijekom rada, nećete dobiti statičke izvještaje. Možete migrirati gotove modele, primjerice ako ste izradili modele na jednom mjestu, kao što je lokalno, lako ćete ih migrirati kasnije ili na server ili ćete ih migrirati u virtualnu mašinu na cloudu i kada trebate kompleksnije zahtjeve poput velikog broja agregacija, poput writebacka i morate raditi nad velikim skupovima podataka, to vam Tabular neće na jednostavan način pružiti. Tabular kroz direct query i in memory ima svoje ograničenje, ovdje ste ograničeni isključivo diskovnim prostorom. I u konačnici rasteretit ćete izvor podataka. Svi podaci koje povučete u multidimenzijski model, postoje to u multidimenzijskom modelu i nad njima kasnije vršite sve operacije dok je skladište podataka ili relacijska baza podataka zasebni entitet koji u tom slučaju služi za prihvat podataka više nego za samo iščitavanje. Sad ćemo vidjeti zašto je zapravo i u kojim slučajevima trebalo koristiti Tabular. Tabular je jako intuitivan za korištenje i korisnici ga jako brzo prihvaćaju, te je lako dizajnirati kocku i model u Tabularu. To je jedna od glavnih prednosti samog Tabulara, što ima tu neku brzu implementaciju i brzi razvoj samog modela. I naravno, jako je jednostavan za korištenje. To su znači neke glavne prednosti Tabulara, kao što je Tomislav rekao, ima neke određene nedostatke poput određenih funkcionalnosti koje nisu jednostavno moguće u Tabularu, ali evo, ako treba neki brzi model za izraditi, Tabular je tu jako dobro rješenje. Sada ćemo predstaviti kako Analysis Services koristiti u oblaku. To je bilo neko vrijeme dosta ograničeno, pošto Microsoft se više fokusirao na izradu podrške za baze podataka, za warehousing. Izvještavanje je bilo riješeno ili on-premise ili se koristilo direktno povezivanje Power BI-a na samo skladište koje je u oblaku, ali prikazat ćemo vam načine kako je to trenutno riješeno. Prvo kroz virtualnu mašinu koja pruža mogućnost simulacije on-premise rada i novog Azure Analysis Services kao samog servisa unutar Azure-a. Kroz virtualnu mašinu možete koristiti i multidimenzijski, odnosno isključivo ćete morati za multidimenzijski model koristiti virtualnu mašinu, dok možete tu istu virtualnu mašinu postaviti i tabular model ukoliko želite sami upravljati nad njegovim performansama. No, ako želite imati čisti platform as a service, koristit ćete Tabular koji je trenutno dostupan kroz Azure Analysis Services. Karakteristike virtualne mašine su te da vi dobivate kada uzmete u marketplace-u virtualnu mašinu u Enterprise Editionu, dobijete gotov Analysis Services instaliran. Znači ne morate konfigurirati kao što bi trebali staviti kada radite on-premise iz početka podizati, no to ne znači da nećete kasnije imati dosta kompleksnu konfiguraciju. Analysis Services je karakterističan po tome
da njegova autentifikacija ide kroz Active Directory ili ide kroz lokalni korisnički account ili više njih. To stvara određene probleme prilikom konfiguracije, budući da trebate, kada se spajate izvana na virtualnu mašinu, postići način kako simulirati autentifikaciju kroz korisničko ime i njegovu lozinku ili neki drugi token. Potrebno je podesiti na Azure-u određene endpointove kako biste propustili promet od virtualne mašine prema korisniku kroz firewall portove. Potrebno je podesiti ako koristite Active Directory unutar Azure-a i potrebno je dosta podešavanja unutar virtualne mašine. To ćemo kasnije pokazati u demo. Ispod demoa sam ostavio linkove jer podešavanje traje više sati. Postoje upute koje je Microsoft izdao za određene načine rada sa virtualnom mašinom i multidimensional modelom. To je dosta zahtjevno i specifično ovisno o načinu koji ćete koristiti. Ako ćete koristiti samo kao izvor podataka za neke reporting services, otvorit ćete jedan port. Ako trebate HTTP pristup i neku custom autentifikaciju, tu je dosta zahtjevan proces i zahtjeva nešto sistemaškog iskustva. Ono što je prednost virtualne mašine je da je virtualna mašina u potpunosti skalabilna. Znači vi možete tu virtualnu mašinu podignuti za vrijeme rada unutar sustava, možete njezine performanse spustiti niže radi uštede, možete dodavati jednostavno diskovni prostor, puno jednostavnije nego da koristite neki gotovi servis na Azure-u. Niste ograničeni s tim diskovnim prostorom da morate uzimati isključivo u nekom tiru, nego dograđujete na virtualnu mašinu koliko vam treba diskovnog prostora. I ono što je možda najbitnije za iskusnije korisnike i zahtjevnije, imate simulaciju on-premise načina rada. Jednom kad se vi spojite na tu virtualnu mašinu, ona nije fizički kod vas, ali se prema njoj možete ponašati kao da je kod vas u uredu, možete je potpunosti podešavati. Sad ćemo vidjeti malo karakteristike znači PaaS rješenja, odnosno Azure Analyze servisa kao servisa unutar Azura. On je relativno nedavno nastao kao release, do prije neki dan je još bio u preview, tako da je to relativno novi alat i novi servis koji se može koristiti, ali naravno treba ga sa oduškom još uvijek koristiti jer još uvijek novi, razvija se i konstantno dolaze neki novi update. Znači, kao PaaS rješenje postoji samo tabular model. Znači, kao servis ne možemo koristiti multidimenzionalni model. Autentifikacija je isključivo kroz Azure i moramo imati kreirane Azure Active Directory korisnike da bi mogli uopće koristiti znači Azure Analyze Services. I kao treća neka karakteristika tog PaaS rješenja je znači da su svi meta podaci se nalaze u Azure Blob. Trenutno Azure Analyze Services podržava sljedeće izvore podataka. Kao što vidimo, oni su dosta skromni, još uvijek nemamo široku paletu izvora podataka kao što je to na on-premise rješenju. Znači, od clouda su nam ponuđeni SQL Server Database i SQL Warehouse, dok od on-premise rješenja možemo koristiti SQL Server, Oracle, Teradata, Apps i fajlove. Međutim, kada koristimo on-premise rješenje, kao i za ostale cloud usluge poput Power BI-a, moramo imati instalirati gateway na toj mašini gdje se zapravo nalazi taj server i taj izvor podataka. Pristup podacima, znači kada smo jednom naloadali i podelili model u cloud, trebamo nekako moći pristupiti tim podacima. Podacima pristupamo prvenstveno kroz Excel i Power BI. To su nekako najčešće korišteni znači alati koji pristupaju samom
Azure Analysis Servicesu i oni nam omogućavaju zapravo pretraživanje tih modela i rađenje određene analitike nad podacima. Prednosti, znači Azure Analysis Servicesa kao servisa unutar clouda su to što je on skalabilan. Znači možemo ovisno o potrebama smanjivati ili povećavati znači performanse samog sustava ili po potrebi možemo ga gasiti ili paliti ovisno o potrebama. Naravno, kada je sustav ugašen, tada se ne naplaćuje korištenje samog servisa. I možemo dalje. Sada ću vam prikazati demo načina kreiranja virtualne mašine i jednu baznu postavku koju ako želite stvoriti virtualnu mašinu i koristiti višedimenzijske modele u virtualnoj mašini, kako će trebate postaviti. Tu neće biti dosta stvari prikazano, tipa kako točno podesiti primjerice HTTP pristup, no kao što sam rekao u notesima ovog slajda možete naći Microsoftove linkove kroz koje možete slijediti upute i moći ćete konfigurirati te pristupe bez nekih većih problema. Virtualna mašina se dodaje kroz Marketplace. Virtualna mašina odmah vam je na početku ponuđen SQL Server 2016 Enterprise Edition koju odaberete. Dođete na sljedeći ekran gdje odabirete ime, korisničko ime za vašu virtualnu mašinu za pristup, šifru za korisnika koji je subscription za tog korisnika. Ako imate više raznih subscriptiona možete ih kombinirati, tipove diskova virtualnoj mašini i resource grupu. Resource grupa obuhvaća sve resurse vezane za tu virtualnu mašinu. Možete koristiti postojeću resource grupu koja onda dijeli sa ostalim servisima ili stvorite novu isključivo svoju virtualnu mašinu. Zato koristite veličinu, možete promijeniti tier iz standarda u neki basic ako želite samo isprobati način na koji se to koristi ili uštediti prilikom rada kada ne trebate imati visoko opterećenje. Zatim podešavate SQL Server pristup. Morate prvo podesiti sam SQL Server, znači on će vam po defaultu doći sa otvorenim portom 1433. To ne znači da će u firewallu biti taj isti port otvoren. Potrebno je postaviti korisničko ime i password za SQL korisnika i još neke dodatne postavke. Pregled svih postavki i započeti je deploy. Ovo ćete sad vidjeti kako se podešava virtualna mašina. Znači, kada dođete na virtualnu mašinu, odaberete endpoints, to su endpointovi unutar tog servisa koje omogućavaju izlaz podataka kroz portove. Za SQL i za Analysis Services potrebno je otvoriti portove za OLAP, potrebno je za Analysis Services pristup, potrebno je otvoriti SQL browser pristup i sam SQL Server. Unutar virtualke potrebno je također te iste firewall portove koje ste podesili na endpointovima podesiti i kao same mašine da ona pušta kroz već prethodno podešene portove podatke van. Analysis Services, kada jednom u virtualnoj mašini, evo pristupate kao da ste
na vlastitom serveru. Znači spajate se na njegov kroz njegovo korisničko ime od same virtualne mašine ili kako ste prethodno podesili u Active Directoriju i pristupate OLAP bazama koje imaju kodske data source-ove i data source view-ove. Ako želite HTTP pristup koji će vam biti značajan za aplikacije ili ako želite podesiti custom autentifikaciju, morat ćete podesiti IIS server da on može pristupati analysis servicesu. On pristupa kroz DLL i praktički se spajate, vaš pad koji postavljate je pad do tog DLL-a. Taj DLL treba kopirati u OLAP, on se čak nazvan OLAP namespace, gdje su njegove resursi. Ostala podešavanja za koja ćete koristiti virtualnu mašinu mogu biti stvarno customizirana. Vi možete odlučiti, recimo, promijeniti portove, ukoliko vam vaši sigurnosni zahtjevi tako nalažu. Taj isti model, kako ste sad vidjeli da je stvorena kocka, možete koristiti tabular model. Za spajanje na Power BI možete ponovno koristiti tu virtualnu mašinu. Znači, ponovno je potrebno neka podešavanja izvršiti kako bi Power BI imao pristup samoj virtualnoj mašini, no to su jednostruka podešavanja. Kasnije se jednostavno spajate kroz endpointove, kroz protokole na virtualnu mašinu. Ono što trebate posebno, ako ste sistemaši, zapamtiti je da spajanje kroz virtualnu mašinu ne ide kroz TCP i UDP port, nego koristi ICMP protokol. Znači, kada testirate pristupe, najbolje je koristiti ping i koristiti direktni pristup kroz port, kako bi vidjeli da li je on otvoren. Jer inače, ako ćete pokušati samo TCP UDP pristup, on će vam odbijati napraviti pristup virtualnoj mašini, djelovat će vam izvana kao da nije ništa podešeno i nećete imati jednostavan pristup. Sada će Maja prikazati demo kako se deploya tabular model i kasnije kako se on koristi. Znači, sada ću tako samo proći kako se kreira Analysis Services as Services u Azure. Znači, odemo na Azure Marketplace pod Intelligence and Analyze, odaberemo Analysis Services, upišemo server name, subscription pod kojim će nam se vrtiti, odaberemo resource grupu koja će biti dodijeljen Analysis Services, lokaciju gdje će on biti smješten, model koji ćemo koristiti. Od kad je Azure Analysis Services išao u release, imamo dosta široku paletu modela koje možemo koristiti. To su nam, znači, veličine i resursi koje će nam sam Analysis Services koristiti. I to je u principu to. Sada ćemo pričekati i znači, treba pričekati nekih par minuta da se sam Analysis Services kreira. Nakon što se on kreira, možemo ga normalno koristiti kao da se nalazi na bilo kojem drugom serveru. Znači, putem Visual Studija, model koji smo kreirali, samo deployamo na Analysis Services u cloudu. Također, kada mu želimo pristupiti putem Power BI-a ili Excela, to isto jako jednostavno napravimo na način da mu odredimo putanju i samo credentials kojima se ulogiravamo. Naravno, napomenuli smo da to moraju biti Azure Active Directory user koji će ga koristiti. I evo, to bi bila ovako kratka prezentacija i način prikaz kako se zapravo jako jednostavno u cloudu može kreirati Analysis Services.
rezimiramo stvari, analysis services još uvijek je u nekoj fazi pripreme i migraciji na cloud, budući da je dosta kompleksan u samoj svojoj izvedbi, kao što smo rekli sa logiranjem trebate imati ili Active Directory ili se spajate sa lokalnim accountom. To će potrajati neko vrijeme. Tabular model koji je bio jednostavniji za izvedbu je migriran. Multidimensional model, ako ćete imati potrebu koristiti, možete ga deployati, može se podesiti. On funkcionira tada kao on-premise, no imat ćete na početku zahtjevniji proces podešavanja i pristupa dok sve svoje aplikacije koje trebate povezati na kocku podesite za način rada u cloudu. Tabular model je izašao iz previewa. Tabular model je dosta jednostavan za korištenje. Postoji developerska licenca na Azure-u koja je $30 mjesečno, gdje možete isprobavati trenutne performanse tabulara i njegove karakteristike koje su postavljene. Morate voditi računa o tome da tabular model će vam imati ograničenje isključeno na vašu memoriju. To je jednako tako i ograničenje kada koriste virtualne mašine tabular model. Ograničeni se isključivo memorijom ako koriste in-memory način rada, gdje on podatke pohranjuje u memoriju, dok ćete za multidimensional biti isključivo ograničenim diskovnim prostorom. Još jednom bih vam se svima zahvalio na dolasku na predavanje. Zahvalio bih se sponzorima konferencije, bez kojih sigurno ovako velika konferencija ne bi bila jednostavna za izvesti.